Kiseng San Perthai na Nongstoin constituency ki bakanthop eka Hill State People's Democratic Party HSPDP, National People's Party NPP, bat ka kinhon ukertong shimet ha ka pratarik kila yengrin san lang hayaw Nongstoin na ka bentaban pensyai pat ba ikimat ikun election jangki. Yakati ka rinsan yalap election la penyat da kashnong new Nongstoin ha ka ba nakaliang jangaseng HSPDP kalayo ikapali ka beningkong ban kren bat pensyai pat ba ikimat ki jangki da ka kertong jangkani kaseng ka kong badariti lingdo nong lat. Hadin ke HSPDP lawan ban kiu rinsan sa kaseng NPP balami kamat do General Secretary ba ELSA ubala ay ka jing pensyai pat ba namar ukertong ba dresa marngar umla ban poi shikani ka rinsan. Ha kapali bakat do la kren do ba Michael Thong ni ukertong shimet ban ay jing pensyai kimat bagi jing temu jong u hakani ke election ke HDC. Kashnong new Nongstoin kalapan kre ru ban sa pelong sa shisin ni ka common platform hakatayo banwan. Niyo drugs ubaya man gisnong kibag kenyong tanggu lajan man kakliw yen uniyo drugs lawan ban yakma ban penyak ikikun kasih kara hanggang dan laway kung gazad real lalaki kun sata di jongi kingop bagi siap yakma drugs kikun samla di belang mapung drugs tangan snem de life snem kila poi shriu put ko ikun samla Nongstoin ru lada piyot noyanga no yo drugs namar uday banyalan BJP bed shriu put tikem yung nong di drugs pi ayat pi jong pulit tangla siya la pelaj bantel kau ni kani katma kabagi kun samla ki shayar laidon kau ni kitor basnong yung basnong sorasnong bodum kutsyo tanga ka sansyar henray la don kamru yo ban ay ka bor ban bishar nginyong na bantel kau ni basnong kitao ki jongi lada ki sanjar ya ka bor bishar ka dor basnong bat ki sorasnong day sa tangla ni galenti niyo iya ka jingjelay jong ka to ka thim ngalasaan niya Nongstoin mentala arnay ngaway gayin ngabarit hantay ngalat witang janman ka asni ngayo snow ya ka jingjor jong ka jingto ka jingtim hangin Nongstoin kung nong intera gam bagbalay ka jelay kaday na kadaw jong yung suit ubalay yung drugs ubawan mandrong hagay ka siyang kabayit ka jongi hey katagalaway jongi kun samla hangno dan laway ka janjan riyo nadaw drugs ang panyablot kiki kun samla jong ka janjan riyo ka jongi pagkatahan ka jingang lot ka jonga namar ka district council ka danya ka bor pan ay kung maumay at yung na doon siya kita ki village code nadaw pagba ang ibig katarong ka na ikaw way ka mat chingdawa Pagkado siya bagan siyang kaya kadodod ka kulong na mong batid hapo jong lumayid ng pistol lingdo ukulong na mong bayaytid utits na mong bayaytid hapo uba hoping stone lingdo ngan siya diyan bang biyo pinyo jonga ringan kren mong kadakot jong kadadriyo Naman kata kuwa Bathot paniwer di paiba ba hakreng jong kini jing saya lam bakla nilai pan petu nilai pan kumi imdai pan saya lam bakla imdai pan susong sit ya ka jing wai imdai pan susong sit ya ka jing serta pan kren pan kren kho yang welu kalau ai ka bakla ba ka jing yalang lasdan ka kentin ka bible banong ka ti umlai ka ong umni ka ong umta kapah ka jingkren ka pun pat ka ka jingkren ban ketho ka jingkren ban kedauti yado ngangai play gofi penyeng ya wei na ki samlarang ba iba dresser mangan nanti na kasunong lajse igi perkat bawa meni uladon na ka tau area iba Gabriel walang idon kam banbu yo MDC na ka dong Kenang ba kandon ka jing yaday bagi pai ba ladu nang tay na pulut na markor like set ter bagi pai ba ro video no mikmat na kadong ka thai ro
Ban nang ni udon MLA nang tay udon MC kandon ka jing yatrai ka bajan ngimdai ban nyoben dan ngimdai ban padong ban nikrek ya jipai ba jogi gi badon sa kandong ka seraro na ta kadau tungin yatrai stom pai ba jong kandong ston da ka bagin penjot don burom ya umni upertau bagi la penjeng ba dresa margar na ka parti NPP hingga sekarang mana kajingla jogi ban penjok idon sibul di kam di badai batrai apa district council idon kirul ki an di babun bang idon kami ki priu ki bala sambang banlek apa district council kadang ba ya ki an di bala don dai batang penba ba ya ki an di bomba don dai bat sena nak benta bandon sing serai yang kajai priu jogi lada dai haka konsyur lada day hak dustur kariti ban bat kendau bat siap lada day hak kaktin ka thuli lada day hak aija ka ai khong i day ban don ki briu i barang bat ke dustur kariti asansar silong sansar hima kadang day bat ne bansa ba kanong kajing baha kajing mentoi yang ilong song gitongi lada ki wan khot yang ngan priang bat ngan sim lada kimwan patpat kam lele kane kane ke kepala ko dengan hak asmi ka bakhatto ka banai file ka Indonesia na asmi lingkong wan ki kol sama ki rangba ki longkini ki brio badan jing jing ki khamet hayeng ka jong asandan wanam baba lada phim yang lebih ngis ngau khun suat katno kacing pang katoro kacanga ban snow yang kanya tintin namang pacung leng ban i khun suat ki parlok parajor ki balang kam yang kacing sesri kacanga ngalaju nang urang ka utu sama bang jusya kia kason ki jinge ki bang kindu tangan penting kena bagi gon sama ki brio dan jing kena ki khat kin dan hande kacing sostuk sostan ngalai yang hanta ngapu yang kacing ini lara bi kula bang tresi tom tetapi kular banyai ka jingsur mensim tetapi kular banyai ka kanti ka bakhuoi tetapi kular banunte nang khumyanga bangan yo kana dan sakri keluar yo pai ba ngan ong hoi lai leng kon samlar ka jing thakti diam hoi jing le ke ka pi ka pu ka kendon bat ngala khap hikmat ki jongan ngong tolong kamuan ka jome ko nei kini ki parlok ki bekersan ki bawan berkepat jangan yang ko parlok banyak ki jangan ko mai san ko meret ko pahe ko men ko parat kim dei ki priyo ki balam syamthang haka politics kim dei ki priyo ki balam melin haka politics kini ki priyo ki balam sisur ki badan ya ka jing anu ban ni ka jing kala haka tan kumba don bat long mara ulong ya ram jong ki ba kila ji habang perkat berpusan banlay banfay na kata nomination ngasyam yung court constitution ng India pangasangan puli yung section yun ngakin dit lang ko ba yung sen yung katakapor habang ngayon ibaminta ipay pa ang siyang sinong juga jalamig halya jaling balong ritma ikuan kasi kara kistin matisyan na magajingson ng section yun Kanaipan kanikaan kabayadayan ni nagajing pagperman yung kibriyo kibatay na par nagajing itangat ka jong nagajing don ka jong yung spak daw ka spak mariam kanikaan kabalong ka salkan ro siya banyadayan kajing wanrong kertelak jong kibriyo na par ban wan siyong sinaw ang kaliliban kini ikam hijam kun kasi